Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni arugurite nyomba iria akirite mwekuru umwe wa kuma Tharaka uria uri na wathe. Mwindu athithitie bo nyuma ya kumenya mithangiko ya mwekuru uju gukurukira Weru TV ikumurika mathina jaria gukurukira. Akiere Mwindu noritie antu gukarania bwega na gutethania baria batiguchumba muno baria bari na mawathe maturene. Paul Wakabithi katuringecho ikiri mambura makuruguria nyomba ya imbia nturania ntangathini wa dini ya Marimanti Tharaka South muthenya gwemthi. Nyomba era mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu mbite gwakira mwekuru uyu atwire na magwathe wa Kagita. Neno nyuma ya Weru TV kumurika mathina maraga sheri aithiritwo agikurukagira kiri muturire wake. Taino nyomba ya Mwirigi na Ginaga Sheri tukumirugoro officially na nyomba eno ndandiroga Mwirigi. Susan agitumira Kagita gaka kuririkania mugongo uyu gutigiriba kwibunga na ikundi ni kinga nkuru kibomba kuunika na mbeca cia kigina kiaga. Mbia cia affirmative action itirenkagirwo muntu umwe na tini nkugisheria riogo boyoreri gacoka itindiro bigakarirwe ndiguru. Mbia cia affirmative action inenkagirwo muntu umwe ria tukuri ambassador nake mbwega assistant chief nonto na diurukiro kwa tadiurukiroko onte yonde mzima mwaka umwe na around milioni 70. Wamuto ya waborana nto bengi wathimero nto na consist kenda no akewa kenda times 6.5 no chia kwa mwaka gunde milioni around 20 icio cia ambassador icio cia ikundi icio cia mbio. MP wa Tharaka wa Mara wa Chuka mwaka umwe Tharaka yonka peke yake ena 145 million. Nionka thiria miaka 5 ntakimbia milioni igana na nwankoge. Mwarwa Mwindu akirite mucii uyu nyomba ya kwijwa mbura nyuma ya kwira mwana wa mwekuru ankuruki kumurira bisi ya kuma form 1 mwanka form 4 araki ari iguru ria gwitia kwa bisi na mbeca kire masukuru kuri alimo tuwatanira ntutethagieniana tuwatanire na alimo mwana wegwa tina mbia cia kuria ranch day school kiragi na munenkere akaria ikiakaria na tikarasimtu kuria mbio ngipo kombegwa so bokona gacha tainu bombere no tunani cyo werira bomba ilu cyo koletera mtu akwa kinyeru rio tata bomba kumukiro choro kirare ya kinya Jumamosi bomba kumurugira to moto nini adia kire kana banga kwelo karanchi sheria rugati karasi ndio koketata kore ya lunch na okaya kwegwa wetu skuru ya boarding na mwana waku otikomba komorera uniform era konenkanirwa ara skuru we na haki ya kodio nenkerwe sample wero skuru eno badima skati ya green na mbrosi ya white na burane kariona onenkero tutamba tora othiara kwa njaki kana njaki gonge kana ba mwana baba tumaga bundi mbuga bareaga othimire mwana wa kungwira no mwire ni chukuru sheria na kugetata abu tutiko pothetera bai. Susan akirikithia kurutira Kariba kaunti no Ngugi nakio kono thurirwe miaka 5 ukithurwa MCA no kwamba maratati ukithurwa no kwamba maratati katwetutariti guturi atongoria kwamba maratati imathithio maku kwamba mama toma mbiru mbondi na mabao makuga mbeta wazo ngoe mulungu romba itika umane mathithio maku na ndathomire ndere watirere ndauga ni ukaire maisha ni makwa ananka romba president botiona kiboga Susan Ngugi Mwindu mbicha barabarani ethikira ntora wambeke ba elimberu mbondi ndambanda ngatheni na ibwiringe mbambete cia baema cia ba mwarwa kawerua kana gakaweria na otavyu na tukenderea kwamba inge wamba kenene ukamba kanini ukambange iwako kwa nyomba kura nkuruki gutigite mugongo wa Tharaka na nkena inene iraba mobatombete kwitha Ngugi bwega sana kamwathanwa kia endelee kumutharima endelee gutethia bionje wou antu babena magwathe wou antu babe bainyerie wou antu bara bionje ekuru ntigwa nontu nakuria kuru thogu ikaku invest ki murungu na ngaya kamutharima na inkwita no mbetwa kiri atongure bangi no bakobie untu taubu nontu Susani autonia ngerekano embega sana ya gutethia ana babena magwathe turuthirite mantu tutakoro tuona kogu tukumurombera murungu na mukiria gwogu endelee gutethia bionje na bangi baingi babena unyitheru nkuruki mbeno yakwa inkone gatethia muyiuyu nontu bakona kumamega batakiureru imbura na kwingagiri into byao bikegwa bina security. Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe.